hari urwego mushyiraho abantu batararugeraho. Umutoza hari ingingo Francis yatanze gasopo kwizigi. Yatanze gasopo ku bakinnyi b'ikipe ya Kiyovu Sport kubera ko bamaze gutakaza imikino ibiri ikurikiranya. Hari match baherutse gutsindwa n'ikipe ya Bugesera Football Club 2-1, ejo batsindwaga n'ikipe ya Marine 2-1. So abwira abanyamakuru ko ari twe ngo turimo turisha abakinnyi ba Kiyovu Sport kubera ko tuba hypinga cyane. Abo bakinnyi nabo badugije intugu, bamanura amakabutura, ntibagishaka gukina umupira, barumva barabaye ibitangaza. Ariko turaza kubisesengura kuko bifite rezo ndabyemera ngewe. Nuko twinjiye mu rubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatatu. Inesa dufasha dushakire bed iyo ndi kuvuga ko atarimo kanu kakazi cyari hasi manova gake ntazi ukuntu bimeze. Tubahaye ikaze kuri uyu wa gatatu mu rubuga rw'imikino. Ibyo umutoza hari ingingo Francis yagarutseho ni nabyo bitwinjije mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu. Ariko si ibyo byonyine tuza kuganira, kuko turaza kuganira kuri shampiyona y'u Rwanda, turaza kuganira ku mikino y'igikombe cy'amahoro kimwe cya kane kirangiza itangira uyu munsi. Turaza kuganira kuko u Rwanda rwongeye guhabwa kwakira amarushanwa ya Sekafa 2026, ariko by'umwihariko mu marushanwa atandatu ya hano mu karere ka Sekafa, ane muri yo azakinirwa hano mu Rwanda. Nabonye na Ferwafa yamaze kubyemeza ndetse no kubishimangira. Hanyuma kandi turaza kuganira kuri UEFA Champions League. Ijoro ryakeye nabo bari batangiye kurira umusozi ubajyana Budapest. Turaza kurebera hamwe imikino yakinwe mu ijoro ryakeye, ariko tuze no kuganira ku mikino iza gukinwa uyu munsi, cyane ko dufitemo umukino ukomeye uza guhuza ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Manchester City. Yo nimwe mu mikino tuza kuganiraho. Mu gihe kandi hano mu Rwanda naho turaza kuhaganira. Usibye shampiyona hari indi mikino myinshi iteganyijwe yaba uyu munsi, kuko nk'imikino y'umurenge Kagame Cup iraza gukinwa. Bamwe bari muri kimwe cya kane kirangiza, abandi bari muri kimwe cya kabiri kirangiza. Muri tennis, muri volleyball, muri NBA, aho hose tugiye kuhanyura turebe ibiramutse bihavugwa. Bityo rero ikaze mwegere inyakiramajwi zanyu, abari kuri FM, abari kuri YouTube, abari kuri website, abari kuri TuneIn, mwese mwigire hino tuganire ku makuru aramutse avugwa mu rubuga rw'imikino. Ese Nepo, wabonye ko dufite ikibazo gikomeye? Imbuga zose zitwa urubuga rw'imikino. Ako kantu namwe mwarakabonye ejo. Umuvugizi wa RIB aravuze ati urubuga rw'imikino. Avuga ni usiko byansabye kujya gukurikirana interview yose kugira ngo ni ikibazo cyo mu rubuga rw'imikino, ariko nasanze byose ari urubuga rw'imikino. Urubuga rw'imikino rega nicyo kiganiro. Ajya ngo rugaro ndinda rugaro baye. Niho mu runahise ntekereza nyibona kari. Ari ni rwo pionier, ni rwo rwatangiye nyine rwaratangiye. Radio Mer ni yatangije ibiganiro bya sport. Natwe kera tutaranagira ubwenge, tutaranagira n'imyaka yo kuba twabikora. Abantu ntibabyumve ko tuba muri comparison, ntabwo tujya twikompara. Buri wese akora ibijyanye n'inshingano ze, kiza no kubinoza. Rero kubera ko ari rwo rwabayeho mbere, none abantu nyine bakuru bose bazi ko ikiganiro cya sport cyitwa urubuga rw'imikino. Ibi rero by'abajene uzi uko izina rya radio yawe ugashyiraho sport, ntabwo bahita babikata, ntabwo bikurura byose. Uvuga ngo kubera ko Radio Rwanda yari yatangije urubuga rw'imikino, abantu bagakura bazi urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Amaradiyo privé yatangiye kuvuka 2003. Urumva kuva muri 1994 kugera 2003 ni imyaka presque 10. Hari ababayeho hari naho n'abakurikiye jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero ntabwo wahita ubibakuramo ngo bite bigenda bisibangane nona. Niyo mpamvu rero ibiganiro byinshi n'ubundi nako abantu bakuru bose yigiye kuvuga ngo n'urubuga rw'imikino, n'urubuga rw'imikino. Banandi badakurikirana ibintu bya sport arakubwira ati urubuga rw'imikino ngo kuri radio. Urubuga rw'imikino ati mu rubuga rw'imikino ati kuri radio. Niko ko abantu nyine buri gihe yagiye mu iduka avuga ngo arashaka Bic. Kandi hari Beifa, hari Bic, hari ariko nyine buri muntu ugasanga cyangwa arashaka ko rwatsi. Zabwire navo ngo ma Bic.
na kare ibyo twamaze kubikemura mu rugo ni stilo ibyo twamaze kubikemura mu rugo twarabiganiriye Big ubundi bivuga British Ink Company. Yari ntuze n'ubundi ni sosiyete y'Abongereza yakoraga ibintu bijyanye n'amakaramu cyangwa se na wino. Ariko twese twari tuzi ko nyine ikaramu yitwa Big kandi ni stilo. Umwana areta gukosora we ati no uramenye stilo. Uvuga ati Minerva. Iyo ndi gutanga ariko meze nyishake. Waramutse Rugaju. Waramutse neza. Umeze neza. Ni amahoro. None se ko forme turiho mbona atari zuriho Rugaju. Byagenze bite? Waryamye amasaha make. Ubyutse unywa amazi menshi. Meze neza cyane. Mana yanjye. Tugiye mu kazi. Senda kugira neko ko ibi bintu ko ntabikunze. Ndahari. Banza mukubita kabitugukwaha. Ndumuhe akantu. Oya. Kuri kano kantu. Tujye mu ngamba nyendimo cyane. Yego. Nuko dutangiye urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatatu. Reka turuhere muri NBA kuko imikino ikomeje gukinwa ariko nepo ijoro ryakeye amateka yanditswe muri NBA. Ya amateka yanditswe muri NBA ubwo ekipe ya Miami Heat yakinaga n'ikipe ya Washington Wizards ni mu mikino ya NBA yabaga ku mugoroba ariko inkuru yose ivugwa ari ya Miami ni inkuru y'umusore w'umunya Nigeria w'umunyamerika ni umunyamerika w'umunyanigeriya yitwa Bami Adebayo. Uyu musore yarakoze amateka rero atsinda amanota 83 mu mukino. Ni inkuru yaje yo kubera ko nagayego ubundi mu busanzwe kari gafitwe cyangwa se kanafitwe n'uwitwa Wilt Chamberlain kuko uyu musore w'imyaka 28 ntabwo ari umukinnyi muto kuko yarari kumwe n'ikipe ya Amerika muri 2020 i Tokyo mu mikino Olympique batwara umudari wa zahabu barongera muri France Paris 2024 batwara umudari wa zahabu yafashije ekipe ya Miami Heat kugera kuri finale ebyiri za NBA nubwo bitakunze ko batwara iki gikombe. Uyu musore rero witwa Idris Femi Bami Adebayo Ekerisen nkuko bakunda kumwita uyu musore yaratsinze amanota 83 mu mukino mu manota 150 ikipe ya Miami Heat yatsinze ikipe ya Washington Wizards 129 niyo Washington Wizards bari bafite. Uyu musore rero yakoze amanota 83 mu mukino abo umukinnyi wa kabiri mu mateka ya NBA utsinze amanota menshi mu mukino umwe kuko uwa mbere ni Wilt Chamberlain yabikoze tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu muri 62 icyo gihe bakinaga n'ikipe ya New York Knicks. Undi wari wegereye byibuza amanota menshi ari Kobe Bryant 2006 tariki 22 z'ukwezi kwa mbere ikipe ya Los Angeles tugikina n'ikipe ya Toronto Raptors. Uyu mugabo rero yari yatsinze amanota 81 abo wa kabiri ariko kuri uwo mwanya wa kabiri Bami Adebayo yaje kumukura kuri uwo mwanya kuko yatsinze 83 mu mukino ubwo ikipe yatsindaga 150. Uyu musore byashimishije cyane abantu muri Miami kuko Miami yanyuzemo abakinnyi benshi cyane kandi bakomeye. Miami yanyuzemo LeBron James, Miami yanyuzemo abakinnyi nka Dwayne Wade, yanyuzemo abakinnyi bagiye batandukanye ba Jimmy Butler kuko urebye nko mu mateka y'ikipe ya Miami wari ufite amanota menshi ni LeBron James watsinze 61, Jimmy Butler n'uwitwa Glenn Rice ndetse na Dwayne Wade bari hafi aho ngaho bamukurikira 56, Dwayne Wade 55 ariko byibuze Bami Adebayo yanditse amateka azahora yibukwa muri NBA cyangwa se no mu ikipe ya Miami Heat. Ni amakuru yavuzwe cyane kabisa niko gahigo karega kozwe mu mugoroba muri NBA. Kwizigira imikino ya playoffs muri championnat ya volleyball go Legio Sidonio yararangiye twinjiye muri playoffs imikino yagarutse muri weekend barakina imikino y'umunsi wa mbere aho ikipe ya mbere igomba kuzahura n'iya kane ikipe ya gatatu igahura n'iya kabiri mu bagabo n'abagore bagakora urugendo baganisha ku gikombe cya championnat cy'uyu mwaka. Urakoze cyane Rigoga. Iyi ni imikino dutegereje tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu n'ejo bundi kwa gatandatu w'icyumweru turimo haraba hari imikino amakipe yageze muri playoffs. Murayibuka ko mu bagore ni ikipe ya APR Women Volleyball Club, harimo ikipe ya Kepler Women Volleyball Club, harimo ikipe ya Police Women Volleyball Club, hakabamo ikipe ya Rwanda Revenue Authority Volleyball Club. Hanyuma mu bagabo ni ikipe ya REG Volleyball Club, hakabamo ikipe ya
APR, hakabamo ikipe ya Gisagara volleyball, hakabamo n'ikipe ya Kepler. Ubwo rero imikino izaba kuwa gatandatu saa 6:30 muri lunch time. Ikipe ya APR mu bagore izakina na Rwanda Revenue Authority. Hanyuma isaha ya saa 9 Kepler mu bagore izakina na Police, nabwo azaba ari kuwa gatandatu. Hanyuma saa 11:30 tuzategereza umukino ukomeye cyane, GVC Gisagara Volleyball Club izabikinamo na Police Volleyball. Hanyuma isaa moya duhure nako turebe umukino wa Kepler n'ikipe ya REG, nawe uzaba saa moya z'ijoro. Ni game 1, azaba ni imikino ya mbere muri mikino ya playoffs. Gusa Rigoga hari amakuru yavuga ko ikipe ya Gisagara itishimiye uburyo imikino ya playoffs ipanze, ndetse hari n'igihe bageze baravuga bati turashaka kwikura mu irushanwa. Ngira ngo ahangaha nawe uraza neza ndane ndakuranshije. Tubwira uko bihagaze. GVC yaba yarisubiye zitabira imikino, kuko numva hari icyo nshaka kuvuga kuri iyo ngingo. Ku munsi w'ejo nibwo FRVB shyirahamwe ry'imikino y'intoki ya volleyball mu Rwanda yasubije GVC, bababwira ko rwose ibyo bifuza kugira ngo bakine bidashoboka, kuko GVC yari yabamenyesheje ko harimo urugendo rw'ibirometero byinshi, kuko murabizi ko umwaka ujya gutangira imikino mu nama y'inteko rusange bari bumvikanye ko n'ubundi iyi mikino ya playoffs izajya ikinwa muri weekend kuwa gatanu kugera ku cyumweru. GVC kuko niyo ekipe rukumbi ibarizwa mu ntara, ikongera igasubira ikazagaruka muri weekend. Ariko noneho FRVB igongwa nuko izasanga imikino ikiri gukinwa. Bavuga ati rero kuko tutazabona ibibuga Basketball Africa League, kuko tutazabona ibibuga reka twihutisha imikino baziye gutangira twe twarasoje. Baricara barabyemeza, basanga kugira ngo imikino yose ikinwe ibonerwe umwanya bagomba kuzajya bakina kuwa kabiri kuwa gatatu no muri weekend nyine. Gisagara irababwira iti rero mu ngengo y'imari twe twarateganyije ntago harimo ko hazazamo iyo minsi yo mu mibyizi, twebwe ntibyashoboka. Batahubwo mwadufasha uburyo byadukundira kugira ngo tuzaze tubi Kigali kugera iyi mikino isoje, aho kugira ngo tujye dukina dusubire Gisagara birometero 137 twongere tugaruke. So rero ejo FRVB yababwiye ko ibyo bifuza bidashoboka. Uyu munsi rero nubwo FRVB yasohoye pictures ntago barabona igisubizo cya Gisagara. Uyu munsi nibwo biteganyijwe ko akarere, umuterankunga mukuru wa Gisagara bicara bakareba ko bishoboka ko bazaza gukina iyi mikino ya playoffs. Kugeza isaha rero nta gisubizo ku ruhande rwa Gisagara cyari cyaboneka. Nyuma y'inama iza guterana uyu munsi nibwo bemeza cyane ko umuterankunga mukuru akarere karebye gasangana amafaranga bafite yo kuza sponsoringa iyo minsi yose kubikira playoffs. Bagiye ku muterankunga mukuru avuga ati nanjye ntago mwantungura mbere nyine mu biganiro bagiranaga mbere ko bandikira FRVB ntimwantungura ngo musange ayo mafaranga nyafite. So uyu munsi rero inama iteganyijwe mu gicamunsi niyiza kwanzura kumenya ese ubushobozi burahari bwo kugira ngo bakine imikino ya playoffs. Ekipe yasoje ari ya mbere. Cyo nashaka ngereka ntange opinion yanjye. Gisagara volleyball ibyivuga wayumva ko iri kure kuza kuba Kigali, depense gucumbikira abakinnyi mu mahoteli n'ibiki birahenze. Ariko hari ibintu bibiri. Ikintu cya mbere Gisagara nirebe akamaro n'inyungu ifite zo gukina playoffs. Nk'ikipe imaze igihe ibinyotewe. Andi ma ekipe ubu tuvugana nimugoroba nabonye Federation ya KVB Confederation yatangaje ko amakipe 27 yamaze kwemeza ko azaza i Kigali gukina imikino 27 kandi agomba kuvamo 27 bamaze gutanga request gusaba. Ese uguze impamvu buriya mu bihugu byose byakira iyi Champions League u Rwanda ni rwo rwonyine ruzi kwakira neza. Niyo mpamvu buriya ama ekipe yose ari kubyigana ashaka kuza i Kigali. Amaze kwandika ari amakipe 27 yifuza kuzaza gukina imikino ugatata agomba Champions League. Ko REG iza gusanga itariki REG nayo iri mu za requesting. Urabizi ko REG iri kuri pending list. Kandi buriya REG niyo yabyiteje. Buriya kugira ngo u Rwanda rwakire Champions League baca muri ekipe ntago ari federasiyo isaba. Buriya APR niyo yasabye. Ariko noneho baricara bavuga bati APR ku mafaranga asabwa kuko buriya bisaba hafi miliyoni 100 zirenga kugira ngo KVB urazidepoza muri KVB kuri konti ya KVB none ikabona ko ifite ubushobozi bwo kwakira uryo rushanwa.
epi rero iricara ibwira andi ma ekipe ati mwaretse twese twisakamo 30 ko n'ubundi nitujyanze u Rwanda amatike y'indege n'amahoteli n'ibiki bizarenga ayo mafaranga tukayishakamo tukadepoza polisi irayatanga arege Kepler irayatanga rege ngijya ku ruhande rege ngo yabanje kwizigiza iyo batarimo gusohoka se ko hari igihe biba bitoroshye ari ndani mu rugo bavuga ati ntabwo turabyumva neza barebye basanga uburyo Nyarugenge izaba yashyushye batarimo murare n'imipira barimo bayivundereza hariya ariko buriya ngo nanone bikaba byarakozwe umuyobozi mukuru wa rege niyo brandi rega urakoze cyane kuko urumva iyo brandi ntabwo ayigeza ku muyobozi mukuru w'ikigo ngo yitesha ayo mahirwe muri branding urumva ikintu kiba cyarabaye ngo abayobozi mukuru rwa club baba barabonye baradepanshije ntibazana resultat bifuza umuyobozi arababwira ati ariko ibi bintu byanyu byo gudepansa amafaranga angana atya tubone na resultat ntacyo bimaze ariko ngo mwibuka ko muri iyo minsi ikipe itari nameze neza muri shampiyona ngo byaryoshye bamaze kubona itike yo gukina byabiteye noneho ngo barangije umuyobozi ajya kumva yumva aravuze ati amakipe azitabira turetse regita ati yamaye ati gute se ati ubwo twatubuzemo dute arongera arabahamagara bati rwose twagize ubwoba urabona bari batubwiye ko twadepanjije tutitwaye neza aravuga ati bana bo ngo rege ngo 30 barazidepoje kuri konti ya FRVB zirategereje ubu zirategereje none baza amakipe abaye 27 rero icyo navugaga nabandi Gisagara ni peze ibanze yumve impamvu zo gukina iyi mikino ya playoffs banareke no gutakaza umwanya munini cyane kuko iyi playoffs dukurikije ko regular season Gisagara yitwaye ibi ifite ijambo rikomeye yanatwara n'igikombe cya champion icyo ngicyo bakirebeho bagihe uburemere bwacyo ariko icyo nasaba federation Gisagara ikeneye nkunganire sinzi ko tubibwira president Jobundi twaramubwiye ariko Gisagara ikeneye nkunganire uko yaba ingana uko ariko kose niba muvuga ngo tuwenda turabishyura transport n'ibyo kurya mwishyurire logement cyangwa turabishyura logement ibindi mwimenye nimugire nkunganire muyihe kugira ngo Gisagara yitabire amarushanwa ariko Gisagara sarimo na Gisagara ni no mu buryo bwa volleyball Gisagara irakenewe abantu bariganirizaga ngo Gisagara nibamo turagiramo aperi batiyame atitara ibikoreye ntabwo igomba kujyamo so Gisagara rero abanyagisagara bitaza no kubatesha concentration match ziri kwa gatandatu ni mwandike mwemera ko muzitabira musabe nkungane ahubwo yesi mujye mu biganiro na FRVB kuko iyo uvuze ngo ntabwo uzaza direct utakoze ibyo biganiro agomba kubiganiro kerekana ahubwo we naho ufite ubushobozi ibyo washobora Rwanda Airport Company no mutera nkunga nabonye ufite n'abandi batera nkunga FRVB mushaka uburyo Gisagara muyifasha babihurize hagati ari abagabo ntago hapfa abandi munabikopeshereze mushobora kuba nta mafaranga mufite mukikopesha none rega biroroje ufashe ideni rega oya niko yemezo ushaka kuba wiyeranje si biba bisanzwe nibiba bije bigutunguye kandi burya ntiwazambura akarere se karambura bayivugaye n'akarere n'umuterankunga urakoze cyane ni kwa gatandatu rero imikino izatangira yose izakinirwa muri Petit Stade imikino yose kwizigira agarukagaho kwinjira muri VIP ni 5,000 hanyuma hasigaye hose ni 3,000 mu gihe kandi ushaka kugura itike yawe nyine kuri ticket.rwa niho amatike azagurirwa ariko nabonye no ku muryango bafasha abantu iyo bahageze guhita bagura amatike ahubwo koze hasunyibutse buyivuze ticket.rwa ubugana Petit Stade nibuka ko kuri uyu munsi kwa gatatu muri basket barakina muri iyo Petit Stade akanyenyeri oya bagura kuri ticket ni ticket.rwa niho baca rwose abanyarwanda buri akanyenyeri karaboye barakumva cyane ni ticket ko nabonye yoroshye nuko nyine abantu batarabyumva ikindi cyiza Ruth avuze umuryango aragufasha ariko asaje yuzuye aho ngaho bahiye nanone ni ingingo uburyo bazana akanyenyeri burya akanyenyeri twese kamaze kujya banakamanuka amaraso no mu ngingo hose cyane muri basket navugaga ko kuri uyu munsi bakina guhera saa 12 East African University irakina na Inspired Generation mu gihe ku isaha y'isa 2 n'igice APR
irakina n'ikipe ya UGB. APR iheruka gutsinda Patriot difference ya 3 points, iraza gukina na UGB iheruka kugarika rege, abantu barabyibuka. Iyi ekipe ya UGB nayo itangiye kugenda igaruka, ni saa 2 n'igice, 15 13 hasigaye hose unyuze kuri ticket.rwa ukirebera izo match zo kuri uyu wa gatatu muri basket. Nibyo rero ni imikino iza gukinwa ku mugoroba w'uyu munsi kuri uyu wa gatatu muri Petit Stade. Hanyuma rero Rwanda Challenge ikomeje gukinirwa mu Rwanda. Inkuru yatunguranye cyane nuko nyuma y'amasaha 48 atsindiwe ku mukino wa nyuma wa Rwanda Challenge icyumweru cya mbere ubwo bahataniraga amanota 75 kuko bari kuhatanira amanota 100. Umutaliyani Stefano Napolitano yihimuye ku Autriche Joel wegukanye icyumweru cya mbere anamutsindiye ku mukino wa nyuma. Nawe yamutsindiye rero muri mwijoro ryake ku munsi w'ejo yaramutsinze amutsindira mu ijonjora rya mbere, yamutsinze amaseta 2-0 nkuko nawe yamugenje muri finali iheruka, amusezerera atyo amutsinze 7-6 ndetse na 7-6. Hanyuma kandi undi mukinyi wakomeje watsindiwe mu ijonjora rya mbere ni umukinyi w'umurundi Gi. Twari twishimiye ko rwose yarenze imikino yo gushaka itike yo kwinjira muri main draw, yaratsinzwe ku munsi w'ejo arasezererwa. Muri iki cyumweru cya kabiri rero n'ubundi mikino ikomeje gukinirwa muri IPRC Kigali uyu munsi.